engka di guru milung miseng makada tega nakko santrina letu ukur pahangi gangkan nalingi manuk-manuk tak cidi-cidina makada santri miya gay puang nasa mile girim ay ko giri kan na po cinampa tapi ang kasarak na di negeri mawa sengaja sarak na iya po mong giri ko di gamita ko iya kong kamita ko aja mong giri apa yang terjadi iya harus telui santri tersebar jamaah dimuliakan Allah engkau mindre copok na bulu angkat tama goy angkat tolok ko ala dinamita engkau mana niliso nati manuk-manuk na itana ini ku gurun na kerakin dong kira iko nasa ko copok na bulu digamita ko nasa diga yakin mo ko ga nasa yakin digamita ka po yakin mana sa yakin na maka di nagamita ka iya lau yere ditanya yang kedua kini to si kumugere manuk-manuk mo nasa kulalak go iPhone digamita ko nasa digaga yakin ko nasa yakin ditanya yang ketiga magi pala kumbo de mugere manuk-manuk mo magi de mugere maka dari santri yang ketiga ini tak dampangi kak po de gaga onru makalicu turi angka di mita ka kenro ka Allah na turing kamita subhanallah berarti santri ini sampai ke makam itu apa yang terjadi iya guruna tari guru tari lapo guru kemudian dia memeluk santrinya nak panabici maka dah kau telah sampai di makam ihsan yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala